Evar baş binərin heja xoştivi binərin badina sad binərin evara badinan xoşhalin çaraka diye muingeşne fekudu jbu peşkeşkirna mame hava evara badinan. Binaran ve kuyun zanın ku evara badinan el rojan enti peşkeşkiren emrad bin mevandariya kasana ki yani çen kasana ku bu ve veri güftügüek betek şayu güftügüek yagreda bir proje ve yani yagreda bir zayn o zanyariyen mevani me roje. Bu beter hizmet kirna zor bares evru kamera buyne mevandariya doktor zor heja doktor diyar tayyib rehberiya veterineri الپارێزگەها دهوکێ بابەتم هەیە ئەڤروکە ئانەیە خودی دێگرێدای بتن vê rêveberiye و karê wanayê vê rêveberiyê taybet et sala borî da ku bîte sala 2016 ev rêveberiye çi kiriye qeyranê çend dilwagirtiye vekî ku her kesekê vî bernameyê de amade bît ku hîn jî agehedarin henî ku qeyranê kartîkirneyeka êkcar zor lê kiriye ev rêveberiyê jî heman qeyranê heman kartîkirina xwe lê kiriye ne em dê behsî çend amaraka jî keniyan sala 2016 paşan diheyne ser wî babetê ew ê ku dibîtin gelek ji xelkê me evrûk lê hayda hatina pez û em bêjîn mer û malatê biyaniyên ku li dervey welatî çi Sûriyê bîtiyan her welatekê dî ew ê tête nava Herêma Kurdistanê de paşan dê behsê vaksîndanê keyin û hatina werzê zivistanê ev pisyar ew çendîn pisyarên dijî heqetiyê nûekî van heme amade kirîne ku dê gel doktorî hêne guftugû kirin hînên hêja jî şempreyawan ji mara wên serşaşeme diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pisyara hevî dê gehîte doktorî doktor destpêkê tu gelek xêratî serçava ev bû êvara badînan زۆر سپاس بۆ میێڤانکردنا من ئێڤارەتە و هەمی بینەرێت و باش زۆر سپاس دکتۆر وەکی کومە گوتی دەستپێکێ ئەم بیتن گەڵێک جاراوێ پرسیارێتکەین ینی پرسیار هەر کەسێکی بێتەکردن تایبەت ئەف کەسێک و شولەژێن وەکی جەنابێتە و ڕێڤەبەر بن و ڕێڤەبەریان هەسادا بن دەما بەحث گەل تێتەکردن ئێکەم ئەگەرێ نەکارکردن ئەگەرێ هەندێک و الکار ڕاوزیا بیت لاوازیا بیت قەیران البەر هەمی تشتێکی تێتن ڕێڤەبەریە هەوەژی هەمان پرسیار دێ خۆ دووبارە کەتەڤەل بەرسبێ وڵا پرسیارێکی جێ خوددایە بار بکە قەیران بخۆش هەندێک تێتن و ئەو سەرمایە لە بەردەستێتە هەی یعنی ئەو سەرمایە وەختیان بەستکەین سەرمایە مادی سەرمایە مرۆڤی و سەرمایە مشعاتەیە قەیران تندێدات ئەوە هەمیل بەردەست هەبە تو بنازانی بدرستایی دیچەوە ئێستێغڵالکەی gelek ew tiştê mirov nikal herêmê bînîtin bahra bi tirgazin de dikên yanî qeyrana nebûna parê ye nebûna parayê nebûna budcê nebûna her tiştekî wisa bîtin bû em çunka bi rastî em hemiyê fêr bûin eger pare hebî jiyana xweş e bisan hê mirov şêtin mezê xîtin û dabînkirina hemî tişta biketin ev canibekê yanî taradekê baş rastiya têde hey bez canibekê dî jî hey ku ew imkaniyatê te li berdestê te ew ê kêm jî têra hindê hene tu hindek şûla pê bikey tu hindek pêhengava pavê jî hindek şwan erket ser milê te yan encam bidey nehêlî wasan ji ber hindê jî نمس 2016 مل دستپێکە 2015 ji ber ku 2014 yanî saleka nexweş bû hatina Daişê û ew ji mora awara ew kara seta bi serê milletê Kurd de hatî li serê sala 2015 me haziriya xwe kir û li hîngê ji daîrê ji de min gotê ev rewşe dikêşîtin ji ber hindê em tivîya ku de pêhengeva pavê jîn kartêkirneka serekî li ser xizmetê rêveberiya me neket 2016 me dest pê kir êdî kêmbûna vaksîna û kêmbûna dermana xuya bû nav muessesa me de nav destgehê me de xuya bû bingehên me ku senaserî parêzgeha dûkê me pitir 21 bingehayê heyên neşiyan ew xizmetê berînî wan pêşkêş kir hebûna vaksîna an jî dermana neşiyan pêşkêşî xelkî bikin par ew tiştê em şiyan pê rabûyîn ما هواكا طبقية كود مفروض ام دوا بكين ام شيون ايكي بتني بكين او ايكو هاجي ما نزيكي 540,000 سري حيواني فاكسين كر كنت فيكم ما بترش مليون كي فاكسين كر با وقت ام شيون 5 صديش حيواني باريزگاه دو كي فاكسين كاين بو يك جار بتني كل لازم ما دو جارا كر با وهر دو جارا شي صدي چه با اوا يعني دس بيكرنا ماترسيه نسبتي ما وقتی تو بحث ساخلمی آجالی و خدمت دیترنریت که پاراستن وانا اوت واکسینی و پیدا که واکسینی بودانی راست یعنی راستی گلک ولات تاین سیاست کدیب کارتین سیاست اگر آجالی نساخ بیت ویا کو بهتاش بنبرن جبر کو او نخوشی وانا نینه کنترل است کری ما سیاست نه ما واکسین کم بردام او کریارا واکسین کرنه جهه داخله یعنی پلان اجتماعی سرانسری همه عراق پلانک وقتی نیت بیچی فلان روزه ده خلاص بیت فلان روزه ده پنگا باکی ده اما کریاره که سالانه تدا بردام کنه. جبر هندی ما
اف سالا یعنی 2016 ما او دست بکر او قیران دف ما دیار بو ما پشتینگ هوا که طاعون بازی پویزه دست بکر بویجی ما بر پیدوی واکسینی نبود. امروز بوین مش سلیمانیه وش گرمیان وش هفلیر قرق کردن بگوره هنده که مواصفات فرمان برایتوان هندت کاری جدا نبود. ما استقلال هنده که ما بخوشی ورگرد و ما بترش 700,000 پی واکسین کرد خوری کمان تشته یعنی ما کمیات البردسته ما نبود مش پارزگیدی ورگردن. اما نکل دفعه خلاص بود دفعه ماجی خلاص بود. ام نکل گهشتینا قناقی که کو 2017 پراستی ما واکسینینن ما برای گلک که ما درمانه های دیدین هنده بنگه تایبت کو ام پشت راستین بکار اینا نوان بشوازه که سخلا مدرسته او کسی دیدین جد اکید مفایجه برگرن مین تلویره او حولت نکه ام دین اتن بیشتر موالاتی که های ما واکسینینن ام وی پلانه که بکارت اینین کو ام وقت دیگهشتنک مؤسسه که پیشکش کردن خدمتا یعنی مؤسسه که تو اصلا سیب که دستگاهی که ما خدمت پیشکش کردی آجال دارد کرد آن پیشکشی جواکیت کرد و دابین کردن خارنه یعنی امی حال دینویت دیگه هم گوهریم ببینه دستگاهی که چوف دیری دستگاهی که دیف چونه خلق بخو بجین پیت ویا آجال خو پیدا کرد ولیت یعنی نکه از تو ترنشتی نخوره تو بجی مکنگی اوی کار سر تیتا کردن اواکو جناب تلید بجید تشتکی درسته از یه بومن وکی سردریا که دمکی تویوکو افتشته چه بیت وکی دی تیگهشتن آمن و ابي حاول داين فيت جاني سر أستي مدير عام وزارة جي يعني ويتشتها بجيني قالك جماعة خدماتي تين أبي أم بيجني خدمات حكمتين أو دزجاي خدمات الفيترينري لازم جهبينيتن الجالك ولاطة أبا شو لك كرت طيبته يعني اسمه ناكي بتبيجم يعني ما نوع که واکسینای های حکمت پیدا کردن او نوع های جور های واکسینا یک گریدای بسخلمیا جماره که حیوانات آجالیان پلورات پروژه کیه اگر برادر وی واکسینی بکار نینیتن ما ترسیل سر آجالی های یا سر پلوری وی های تیگه هشتن کیدا او واکسینه هنی نه الا مرجع حکمت پیدا کردن بده تابی بزوری تویو کو او تبگیهیتن کو بو پیش خستنا واره خوی آبوی اوی واکسینی تویو کو پیدا کرد وهو صاير تو سحكي ما جالك تشتهي خدمات الفيترنري دا تشي وتوازن راجش برهندي از بيجم اگر يعني وزارات ما ينجي ربي بريت ما يتسر استبلن هزر لي بكان دزگاه سرپرشتی بکن دزگاه جووداری بکن دزگاه بین رأی خود سرنده تشتاب بدین دیگه لای باشتر بیش ام دزگاه بین درمان بدین و واکسین بدین و گله جرا درمان مشاکل چه بین خلک ناراضیه واکسین ام بدین ترا خلکی نکن افت ویک وکی بالانس کی تو بس جنابیت بشید یعنی بلا خلق او کو مثلا خدا نه ترشو توالی کاپازا که هر تشتکی دیه هی او بچید بخو واکسینی پیدا کت الفيري حکومتی نینه ان جناب تو بچید حکومتی نینه 5 استاده هبو ویا با 100 استاده و دو جار کی با 5 استاده بو یک جار بو با شکر حکومت نشید واکسینه کی پیدا کت فقیره که ام بشین خدا نه 5 پازا دل کیری و واکسینی پیدا کتن بله اب سرکو جه خدا او نک او بابت از تو یعنی دانستان سرت کین ام باس روشه کیت کین بله دما تپیچه نبید همی خدمت بکی تویوکو او خدمتا تو که اگه پیچش بید بلا الله بیتن هنده خدمتا دست خودش برده چون که تپیچه نبیتن پیچه نبید دستایی پیچه نبو هین سحکن حلی از دبوتات شکی دیکم دبیش می اصلا شی ویشولی بکم از دبوتات شی دیکم هاری تکم توی ردا نسبت واکسین دابین کرنوانا یعنی نکجی او تشتی یعنی حکمت کردی چون نه حکمت برهم هنره کمپانیات خوی تایبت نینن امجیش کارت تایبت کردین و کارت تایبت جی نکو امج دربت کردین معقود گل شرکات دیهانه وک حکمت یعنی الهرم البردست هي اویکو هینت کردین الهرمی هبن هبن بدلیل نکه کر انو ام حکمت طلب کردین کردین کمپانیات میت خمال دبو ما دوبین کن و اوج اکشون یعنی وان مروفشتن بجین دیاردای کتویو کو حکمت السراوس طبا یعنی اشیناش اش کمپانیت خمال بکرم و کمپانیت بازرگانی بکرم توی که من هفبست الگل کمپانیت برهم هنر یه بیانی هبان و گفت دا تجهیزا میکرد و گفت بهاجی دا ارزان تر بید زمان و جوداویجی باشتر بید هر حاله هبیتن دا بین که نوان واکسینا نتشته که گله که استمه بزحمت ابو جوتیار مکو پیدا کرد بازاری دایت هین و بهایت واجد مناسبن نه واکسین کردن یعنی آجال داره مزانیتن بنمونه و ساله که دهنده سالک سر بچیتن ما هند او چوف دریاتن سر نبویا واکسین کردن دا اوج زانیتن
تو وقتی که دمک معین داد ویا کو او واکسینه بو آجال خو پیدا کرد اگر نه زیانت گهنه گلش هنده پترن کو او واکسینه به خدا بین کتن دبیتن هنده جرا یک دوزا واکسینی یعنی یش همیا گرانتر نگیتا دلار کی یعنی نگیتا 1000 دینارا سر خدان حیوانی ويقف او 1000 دینار هذا ما تل المزيخ الحيواني خو تيبيت بارزيش نخوشك احتمالا یا کجا بیتن زور جان دکتر نه واکسین دانا ام بجیم ترشو توالی ویشه بکو جنابتا گوتی یعنی چه سربار که دی چه مضاعفات دی هوا دی تنت سالا بوریدا کو ما واکسین نکرینه بله ایشکادی لی در کفتیان توشی مرنکا مفاجئ بونیان ام بجیم نخوشیکادی لی دیار بو طبعا هالبطة يعني هبونا نخوشيا يعني جهاتنا نخوشيا كريارة كبر دوامت طيبتي باريزگاه دو که کردستان بگشتی سنوره که وبوی هی گل ترکیه گل ایران گل سوریه گل عراق و اولید کتن او نخوشیت هیجی جارا يعني هنده گورین سرداچه بند جوارتر لپن و وقت شکی گله که سروشتی طبیعیه يعني دما تیکلیه کو گله کو مازنت ناف آجالی داشت بیتن جبر هندشی يعني مروف حول داتن يعني وی روشن بیری بدت آجال داره خو کو حیوان خو خمال کرد حیوان خمال او تبرنامه جوی تو زانی چوایه تو زانی تاش نخوشی پاراستره و تو پیش بینی هندید که اگر دورو بعد ما بس نخوشی که هات کردن مروف حاضری خوب کرد و افتش تبو ما چی بود اما نخوشی انفلوانزا بالندا پیدا بوی الولات ایران و الاسرائیل پیدا بوی ما پیش بینی هندید کرد کود بیتن کردستانش پیدا بید عراق پیدا بید جبر هند ما او حاضری کرد ما تیمیت خو حاضر کرد سردانا گله پروژه ما کرد ما یک دو رینشترن کردن پیش اینکه ما منی کنفرانس کرد اما همی حاضر بونا و آگه دار بونا کوچید بیتن تشتای بهتن ام تیویا کو بوی چنده آگه دار بین زور باشه سبا هم بجین اشلای جوتیاری و هک بسیارش خلکی بکی بیشتر تا قیرانی وکر کو بری خلکی کبی تا گنده و خلق بخو هندک هم بجین تشتی خمالی بچینی تن و هند کارن سر حساب کتن اشلای آجالداری جی و قیرانا بردامه جی حتی فیگافی هودید کو ریجا آجالی زیده تر لحاط خلکی که بری خدا گنده بخو ترشو طوال کری ام بجین پاس کری و حتی دیمای تشتکی حوصا فرقی کفتی؟ أنا شم جبت أبدم أمنا بس مروفشيت بيجيتن حكمت جي وي بيروكيت كات يعني وي هزريت كاتن خلك ما جيت وي تيجي هشتن يدايا قيرانا دمكة دي بوريتن ودي زفرينا بس يا باري دماتو بس هندت كاي تو يجارة كودي أبي نكيا دست بكيري آجال داريت كات يبهيوي موچي و كتروي هيا بردوامی داده جیان خو کی بره دوی فتره و زمانی هنه تحمل کردن از بودن نمونه که بجیم یعنی چیز بیتن نکمت نیوکا یعنی نخوشی قیرانه دو راست پاره منینه دست مدانینه کار و آبور گله که لواز بود از یک سردانا بو گنده که سال دورو برید میل دو که من جنکه دیت یادان عمر جدكانت طبقة كهيكل دست سر دستيه يعني الجندكي جالك يدير جدوك يعني تنيف ساعات حتى تدقيه سنتري بوجي رو يديره يا طبقة كهيكل تركي جدكانك يتكرر مش يعني وشو اللي منهم قلت خلت يعني تو أفهم هيك كريتشت يا الجندي قلت هرا المال يا الجندي يعني تش مشكلين ما دقت الجندي مريش إنه بنت بازنا بيتن يعني شاش يرا جندا وأكيد خدان كنا مريش كل جندا زاني سيدا چند بسانه هي ما دمريش كري برداويري نتو چه نتو زحمت ده هيكو بوتاكات هيكو بو عالمي كاتن راست قلت من دهوني قالك زحمت مريش خدان كني قلت بو چه زحمتي ده قلت نبهن جتيت دویتی گهشتنه ده وقتی از حضرت کم از بجم خلکی ما هشت تناگید کو بدرسته هیت نخوشیه که ده قیرانه که ده دویتن یعنی دید نامن حکمت پتر سر خلکی بشدینی پیامه ده بشته اف قیرانه دیو بردوام بیتن ویا کو ام پتر پش بس سر خوب کین کرده چاندنه پتر بهز بخین مزاخو خو کم تر لب کینه یعنی اول صورتا کی بمروی چیت کرد مرو کن دیدو گش بینی نه اش برنده اش بجمت که تو بجی من آجال داری باش بود چتر لهاتی اناش بجمت اب خوب یا با چتر لهات با بس تا هشت طبقه کامل کرین دکان گندا تشتی نخوش نکه اینانا حیوانی بناف هریما کردستانه گولکا پازی یعنی زیاده تر لهاتی اش دم بری قیرانه و اوه چند دگینی تنکو خارن و گوشت کارینان و سرشکرنا حیوانی يعني بتر ليت رواجت ده اگر از چه مجبورم پاره خوب دم بگول که کیش جورجیا بهت ورد از بو سرجی کم بو چی کردستان اینا بیتن
يعني بروستي تفي بوري هذا يعني بترش بسيارة كتسري مروفي داد زفريتن هندك فلسفينا هندك جواكين يعني مروفي تناجيتا لما تتقيران دا بيتفورنا شنو تقول قال ديما دنيا ديما كدنيا برخت خلكي بيني او قول كت خلكي بيني تو فورا بدا وانا شنيكو سرجي زور باش ام دبي بيوندي ورغرين كاك محمد ايفار باش كاك بلبل سرچاوت من برا فرمو والله كاك بلبل بله دولة الديمقراطية كان يعني اوروبا بله. يعني بو خوي عندك قرين بو اجل داري قصد كتن او كتن باراوال كتن بو اوي شعبك يعني نخوش نكوي كاجر اجل داري اوروبا عندنا خوش كون اما او گوشته نکن امش نخوش نکوین دوای تکلیف زور دک على صح حکومت تا هم خلق ساده و هم خلق ساغلم دبیت تکلیف چی زور دک على صح حکومت زور باش حکومت پیش اوی که خلق نخوش که انسان نخوش حیوان کان ساغلم بن حیوان کان ساغلم بن بوی انسان نخوش نکوی زور باش زور سپاس کار زور سپاس تنی پیشنیار بو بیشتن کو ام توشی نخوشی نبین بیت حکومت ام بجین آجالا که ساخلن چاودێریە کارڕێک و پێک بکەن بۆ یەکێک و ئەم نەساخ نەکەبین چکوکەر ئەم نەساخ کەفتین ئەو پارێل ئاژاڵی سارف کرد کوێ ساخلم دێگەلێکی پترێل ما سارف کرد حتا ئەم ساخلم بین ئەم دیچینە ئەس بژم ئامارێک هەوە هەبوو دکتور یا ساڵە 2016 و بەری چەندێکیان بژین کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا جەنابێتە ئاماژە پێکرد و مە هەندێک خاڵێن بێ ئامارێ گوتن هەکەر تشتێکی دیە گرنگل دەفتە بیت کو بینەر پێ هایدار بن من ئەس هەندێکی ئەمەڕە بێژم تنێ ئەو بۆ هەندێک و ئەم دیارکەین دیفچوونەمە بۆ هەندێک جوورە نەخۆشیە یانژی بۆ هەندێک پرۆژە حالەتێکی بەردەوامدایە ینی پار ما الپارێزگا دو که 257 پروژه دەستیردایەت مریشکە هەبوون و ئەبە بزێدەبوونە 20 پروژەش پاروەرە ینی خەلکێک ینی زمانی وێ قەیران دەوەکی ئەو پسیێرە جەنابەتانی کێلەکیری خەلکێک بەرە کردی چیتن یەک گشتوکاڵی ینی پترش 20 حەقلان بژین 20 پروژه دەستیری وەرگێتی تەفساڵەدا ما پترش 5 میلیۆن مریشکات یەت فروتین بەلێ سەرێ ڕای هەندێژی لەمە کومەکە نەخۆشیەژی هەبوو الپارێزگا دووکێ پەیدا بوو نشوانە نەخۆشیانی نیوکاسل کول 26 پرۆژە هەبوو نەخۆشیەک مەیان بژنی ئای بیل 8 پرۆژە بوو نەخۆشیە CRD پتر نۆتۆئێک پرۆژەدا هەبوو یعنی ئەڤە نیشانێتن دێنەکو مە نەخۆشی پارێزگا دووکێت هەین هەندە جۆرە ئەف نەخۆشیە تاگیرێداینە سیستەمی پەروەردەکردنی سیستەمی خوب پاراستنی کۆچەوە تێتە بکارینان پرۆژەیدا هەندێک ژی گرێداینە موجێت نەخۆشیە ینی الحيوان نهوده مجال نخوشی آی بی الدف ما دیار بوش بر هندیجی ما کومبونه که تایبت گل سرپرشتی تو پروژه کرو ما او جوتیار جندک شوانا کم کردن یعنی حذرشون دیوار گیرن برنامه خوی واکسین کردن تندتر لیب کن برنامه خوب پاراستنی و تفعیل کردن زیاده تر لیکنه دیسا ما هواک بار انجام دا بو مریشکت میاد گنده ما پترش 220,000 مریشکت گنده جی واکسین کردن دیجی نخوشیا انفلوانزای و نخوشیا نیوکاسل تمام دم دا یعنی با بکورتیش بلی که ما سرپرشتی کرنامه بو سربرخانه پارێزگا دوکه پتر 130,000 سر حیوانی ها تسرجه کرنه تفصیلات طبعا اول کم بونا پترش 20,000 برانبری پار اگه مقارنه کرد زور باشه و پیوندی برگیم پاشیده همان بابت ام بیشین گفتگو که این ابی بگاوی جنابیدات آماره دا گوتی کاک عبدالله فار باش ایوار باش کرم کبرا خیرت نامی بنگتیم زور سپاس بله عند تلاوری جنوره بله سيارك بها بله كرم كه بله او صحن جنوره كانوا نصروا شنو سرجت على بوجي حطوا من هيك طيبات بنوجه قد نشان كنا نعمل شويه كبرالات هنا سرجت الكيري وصايا بله الكيري وصايا كاك عبد الله طيبات ما قد نشان كده دلبي كاك عبد الله جنابته بحسي دلبي يا جهة حيوانة صحة حيوانة بس مال دهوكيا هاي زاخويا هاي بارزجه هندي همي هاي تين كوجه تايبته بعد بوجه حطوا نقول أوكل جاي كيف وصلنا ما بخصوص برابرتنا لا كشتن شو تينا بكشتن هكرتو ما عندك نمونا بيش يعني بردر سربرجه تتا سرجي كرن المال تتا سرجي كرن وتين توريد دكانة فروشي برابرتنا صحتنا الجك واحد حيوان قرن يمكن حيوانه الويرث نتاجي زور سپاس بوده کاک عبدالله بابته کی گرنگ حقیقت ام دی پشتی و بسیاره هینه سرویجی کاک عبدالله دکتور جنابته بحثی 5 میلیون میریشک هوا فروتینه ین
سربرخانین ام بجینین پروژین دهوکی ما نوصا چندین بیانی هاتینه دهوکی یه بیانی مجموعه وانانین زور باشه تو پیش بینی ناکی که گلکش وی رژه پتره تو زان چویا دهوک چیکو پارزگاه که سنوریه یعنی گلک شوان او بروبومت داخلی دهوکی بیت نه دهوکی بوچی ام نابشین چنکو مریش کامه گلک گرانتر الوی اول برازیل تید لو ما خلق پترویت کرد گوشیامه بجا اوا ایک شوان هو کاره نه هو کاره که سرکیه زانی چویا از بوچی مریش کامه چنده دکتور یعنی وگاوه تو دی چیکه یا کیلو اک بکردی چنده کری این که از بتات چگی بشه مریش بازار مریش کیه پارزگاه دهوکی افرو که تقریبا 2400 یا 2500 کیلو ساخ بله 2500 جوت بیدمتی تا سرجه کرنه اشنی که خدا نمتزره بیچه که فایده خود بید وقتی و گویزی دکانه جی فایده خود بید دو پیچه که فایده خود بید بوچی دکانه دو پیچک دکتور بوچی خدا نمتزره اوی سرجه کرنه بوچی اوی دو پیچک فایده نوی تظانی اسبه داشته که بجیم اجل گلت اما یعنی اصلا کو پشتا دکانداری گرم ها بس یعنی بوچی اوی پتر فایده نوی نکهش یعنی یه شمیو کمتر فایدت کرد پتر خدا نه پروژه عادتا یعنی چون برهمینه را دی حلقه انتاجینه همیا یا جی هامش که ربحیه بردوامه های یا کمیشن که های یعنی چجور خسارتی نه خدا نه پروژه یا برهمینه سرکی دست بکی چاندن بگشتی دا اوش همیا هک ضرر بيت كابيت يوم فايدة جلك كم تكتن اجبر هندجي يعني كت ملاحظان ده بكي مريش كل دفمة يعني البارزجاه دو كي دست بكي جرام بيت يعني تو كيلوه اگر تو سيونيفا حتى 4 كا يعني بفي حدودي في تيتا ديتن بارزجاه دو كي ابا بيت يا جرام بيت اگر تو شنو حيك يعني خصوصا حكي جيران يا وهبز جاليا بياني تابت رانكت امريكي يعني مريشكا برازيلي طبعا بس الجال مريشكا تركي نجالك فرقيه كوصانينا بس هذا بورتشكش او هشيوريانا توي هشتيوريا سخلميه ونكا برادرمات نكا بحث لكري بحث گوشت خرابوان تشتتني يعني خلك ما اجي اكشون حتى مطمنا كري امريكا ما يا خمال ما نظني چند خوشه اون چند فرقه جبلي هندي جالك جوان عمليات البرچوفد ما تشد بن اميجي بشتراستين كاتشوايا تو وقت برهمكتي خمال بيت يعني تو بتري بشتراستيش او اليات او عمليات السر برهمينان تين كرنج برهند يعني راحتي بمروي تشد كوفي سخلم تشتي دوی سرکی کو ام يعني وقت انك باسلت كينه دما تو مريشكا خويا خمالت كريتو وي باري يتناف سيكاتا داد زبريتن دما تو مريشكا تركي كري بزانه طب خو گوت تركي يعني او بارا چو بو تركي چو بو برازيل چو بو امريكا يعني هذا هشياريا بله يعني چو ابد دهيت خلكي كو خوب 3000 واجي بيتويب كريت يا برازيل هوبريكا بفيرنشتني اكتيرا هي يعني جلسه كهو صار نشتنه كهو صاتيرا هي كان به هشياري بدين خلكي تيرا هندناكه بس پروسس پیگاهاندنه پروسس هشیار کردنه پروسس روشن بیر کردنه و گهاندن پیامه بردوامه یعنی اونا وکی درزی که دبودانی خلک ما خرده چه بید اوت ویوکو بردوام بهتا گوتنه والهمی آستا والگل همی جواکا و تایبتی کرده پرورده دا والگل خطابیا بهتا گوتن خلاص گلک مهم کو ما بس لیکری دما تو بر همه خمالت کری خوی خمالت که توی دلیوی کاری بو خلک خوب پیدات کی اكيد و وقت مهمه یعنی دما تو مریش که بونمونه یاشی گوشتید کری ربع که 500,000 گرانتر شیا بیانی تو بو 1000 بشکدار بیت آواکرنا ولات خدا و افا گلک مهمه یعنی وقت اشتی بو خلک خوب درستای سروی چند رو کینه زور باشه کاک عبد از البته شکی بشیم بس انك برادر کی نمونه اینا گفت دولت دموکراتی اروپی و عرض توسا بله اند بو چی ما اروپا اول ترکیه برخم و ایران برخم به سیاست وانا خمال چه خلک خوب فرورده کیره کو بر همه بیانی نخون پتر زرایی با دان نصر و رسومات گمرکی دان نصر خلک خو هاندن پتر خوب خمال خوین یعنی و مدرسه ایران چند سالت بن ابلوقه دا و بن حصار دا بر همه خوی خمال و انتاج خوی خوراد گیریتن ترکی همان تشته بس دكتور يعني حكمت الريكادا يعني بيجين ريفبريا وكي جناب هوا وخيري وريكادا كوي بياني ارزان تربيت يعني بوچي ما هوا ضريباك يعني بيجين بهماهنگي قال همي ريفبريين دي ضريباك باجك ندانا سر مريشكا برازيليان يا امريكي كو من هزر كربا اوا گرانترش ياما وقتی ازت بينم همان مريشكا بلکو دی بیشن تاماوی جیوی کیا ما آن که خوبه که بیش نبید آخر مریش که بره از دیوی کرم یعنی چطور نبو کو باجه کامازن السر مریش که بیانی با و کر با اتوماتیکی بیه و همه یا خوب کرم بو چی دیامی کیلو 3000 نیفا بید یا وانا کیلو 1000 ربع که بید یا 2000 بید
او تشته هيا نو كي بوجك السر سنوري هيا سر مريش كي سر هيك بس هم او وجه هجي هيش نبو يا ريجرك هوكارك هر سركي كو منافسه كو مازنت نوف بازار بخدا چه بيتن جبلي هندن كاجم بحثين ديكر يعني كردستان براستي يعني يبويا الريكا كوتي تشونا يعني برهمي يعني نكا عراق ولا يعني قشتي عراق يعني مجتمعك استهلاكية كردستان جي بارشك شوية بس او تشتي تركيا تيتش اوروبا تيتن نلدف متراستي تشي درباز بيتن هندك شونات مين تتناف مدى وبتشتيها طبيعيه جبر هندي جاف عمليات تجد بيجي وك حكمات راستات يعني حكمات جي وك هشت اجراءات يت اوبوريه درست هبن بس برانبر دات ويك اوف شيوريا نف خلك مجد فايده بيت حتى في توازنها هاني ام مراجرين زور باش دكتور هم والدهوك ام قالك ديرناچين يعني ما سربرگهك ها سربرگها خانكيه وصايا مالرخي دجي هيا كوافا برادري بحث ليكري دلبيه بيتن السيميلي جي همان شيوه بيتن الفيري باسيتي تسرجي كرن سربرگها خانكي قالك ريكو بيكي الشاهدي ويما بلي ريكو بيكي تسرجي كرن وختما ام بيجينيا ريفابريا هوايال سر راستا كرتي تايبت بس تشتكي ريكو بيكاتو بچويري دليتا چيتا گوشتي پشتينگي هر دلبي دليتا چيتا چه دليكا سينا چيتا گوشتي چاول دف ایک افتشتا چید بید یعنی معقولی نه هکر گلک جی لیک دیر بن افت بیشین بابو لیک دیرن بس اوه هری بطانشتوه و باور بکه مسافت آنافی و گیناوه بلا 10 دقیقه بن نابیتا 10 دقیقه بلا 10 دقیقه بن بوچی حتی ویگاوی نش یا کنترل سر هر چه نبید یا دل بکن پاشی دیگه هینه سی میلیجی بله طبعا میدان که دل بیه ایک شون میدان که کو سرپیچیت یاسایی و سرجکران سرتدات تاکی بس دکان های هوا ریکا دا یعنی از خوی چوی من دکان دیدی هوا ریکا دای کو پاس دا بیت سرجکران اجازه ای دکتور نه من ندانه اوا باکر هوا ندا بیتی بو نه گردن او بابت اوه گرتن وانا هنده جارا واجی دیفچون وان کسا اوید سرجکران الورید کن بابت که همه عینیه یعنی ام هنده جرا پیراد بین تیمت ما پلیس پیراد بیتن حتی جماعت آسایش آبوریجن ده جرا پیراد به دیمایی که امید گشتینه یعنی اگه بجن وکی حل که یا نوندی لجنه سخلم یا گشتی بریار دای کو الویر الوحده که ریو برنه بیت چه کرنه میدان که بو خاطر هنده کو او میدان هنه یا خدان کرنا حیوانی او ما اوتنی او جهه یعنی وک مجمعه که خدان کرنا حیوانی و فرع یعنی هر جهه کی لهابن او تشتیلی چید بید کو سرجی کرنه و برالایا او ویوکو بیتا تنظیم کرنه جهه کی بسر و برا حیوان نشرت استخلام بیت بس دبیجا خلق ما بوچی چی توره یعنی اوه توکام علاج کن یعنی اوه هنده جرا همانا چه بیت نحله توکو ریکی بوتیت بس اوه نحله دکتور ام بیش نخلکی پا همانش نویره هر نویره بس وقتی اسواتو حکومت دمو دستالات بم دویره گرم پاشی دی خلق دیشید کی ری سرجی کرد بلا وقتی اینا بدرگه خو ما خواستنا چون بدرگه جی پازی بم پیتوی رابین مداری بجاز شنت هنده جرا زده ترلیته یعنی تو حیوانی نو باجر ری سرجی کرد و کمیات برفر هبن ایدی او جیا خلاتش بر هنده جی تیویو کو همی گو وته هنده بدایل هبن هنده ریک هبن کو خلق جه کبیتن بو یک حیوان سرجی کرد آن یکی قربان کبیت ریک کی بو بنه البرانبر هنده داتیویو اول برچو بنچوف دیریه بیتون جای که پاقش بیتیه درست بیتن و دیری نخوشیا بیت تشبیر نکنی نوکه ما میدان که دل به نبا موضوع گردایا که خلق حیوان لی سرجت کتن بنجاف دریا سخلم یعنی نبتنه مشکله بلکه او برمایت مين نلوره یعنی او سرجی کرن برماجت مینتن او برمایت تنه هویت نلوره کلا خیتن دجرا ندرستن تنه هویت نلوره یا بویا جهک و خوشگذاران یک بو او حیوانات برالایت پارزگاه دو یعنی سنتر دو که چه نبره کن بن یعنی بویا جهکی سیاحی بوان لقلاود بن ورارت کن گشت کن خوش یعنی ذوق وولوره خوش بیته ما سرکیه مشکل که مازنت ناف باجه را داشت کرد شبری نخوشیا هاریه که همزوزان یعنی لقدان و مروف توشی مطرسیا که هر مازن بیت نخوشیا کیسکت آوه میا های کل بلاون که ناف حیوانی دال دیف راپورتت ما از بارد کم ناف مرو باجیدی نتیجه وان عملیات جراحی تنه کرنه یعنی کیسکت آوه آن کیاس ما یعنی نخوشیا که بلاوا صاص سر کسا که سرکی یعنی آجالا که سرکیت و گاز نویدا جبلی هندن کما دست بکی نساخی که دیل ناف حیوان پیداد بید علامات عصبی دفعنا دیارت کردن اوج نتیجه هبونا صایا که پیسه بوی ویک نوعی کرمی توی دوره دا اجبر هنده وقتی ام بحث میدان گید کن ام
يعني بنظرك جداش خلكي بس يعني براستي جبرندش جي ما ترسي الدفمه لو امشون لو انا كل حاجه ما ظن كاين او بوبات او ميدان بدرستي بينا كنترول كيرنو مستخبريه كو درس سر بيتا كيرنو بری 2 ساله جنابته چو سر و خاله ام دی پشتی ناف بری و برسته و برگریم بری 2 ساله من خودیت يعني بیت پترجی بیش 2 ساله اتسردانه که جناب پارزگار دهو که هنگی استاد تمر بو جهه کش جهه دهو که کودی اف جهه بیتا وکو ام بیجین جهه که پاراستن آجال یان حیوان برعلا ام دی ویری ولی که این دی حیوان برعلا الویری هیتا راگرتن و هری که پازا ام بیجین حاشا کرک هبید صایک هبید العرده که دید پشیکک دید دینید برده تفیری بدین حالا که چیه که حتی دیمای ام دی پشتی ناف برزانین که اف پروژه گهشته کیره یعنی ما ببینران پشتی ناف بر تمامی ایوارا بادینانه چێشتەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چەورتر دەبێت. پاکەرەوەی سووف بە کەفێکی زۆر و خەست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات. چەوری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچاقەکان ناهێڵێت. پاکەرەوەی سووف بە 6 بۆنی جۆرا و جۆر. تمامی ایوارا بادینانه دکتور ام دی بحثی وی بازی که این بیتن بری 4 هیوا بیتیان بیچک پتر الجاده هر کسی که دید با ترمبیل تاتن بازی تداویت کرین دو طابق و یان حتی زیاده تر بسمت بیکم آدانه دید بو صبار کرن هکر ترمبیل دیده يعني اول جار بود تشتكيش في رنگي بتديدن اف بازال كيري تات كيف تشو هوا تشاوا هايجي هبو هوا تشاوا بيجين سرپرشتيا في بازي كر ماترسيان نخوشيه اتناوا في بازي دا بو بازي ما بو همان دم دا وقتی تي تسرجي كرن بو ماجي چند ماترسي تيدا بو بله طبعا اینان جی انجی بجنی استیراد کردن هم دست بکر زانی كيري تات افا چه بو حساب بوشي هر اكسر حساهاتي دوزان شو يعني كا بجشتي من برين كجي إشارات دهندي دهوك جيانجي كردستان سنورة كي جالك يفكريها هاي جالفون ولا تأخره و بارچاكش إش أبو باتي أبورية إن كان ناف هريما كردستان ده هاي دورو براجي كرتيه باباتي يعني الفيرا عردي حيوان يانجي باراتي تأخره فيرا نزم بيتن وحركة يعني أجالي تشد بيتن أنا بجني بشكل که نیاسایی یعنی قچاقی افتش تشد بیتن و دهوک یعنی نتیجه هبوناوی الجسن و رسول الجسن و ترکیه بیتن بارما پتر بیتت و لوینا های یا حیوانی دا نکه یعنی حالتی ندان کو پتر بیت تنظیم کردن پاریکاریا دستگاه حکومیت پیوندی دار تابعی وزارت مالیه وزارت بازرگانی و دست بکن نکه اگه تو ملاحظه که ما جالك يقولك يا بومتين إيش جورجيا تين يانجيش برازيل تين يانجيش شوالات أمريكية خارتين أو جامي برايك إبراهيم خليلاتين وتين حجر كنا دفما يعني ما معدل فان دو سه هيفت بوري دانيزي كيسه حتى 4 هنده جرا 5000 يقولك يا داخل بوي الدفما يهاتي از وارد کم همان تشت رخی گرمیان یا جی رخی سلیمانیه سنوره که گلکی وکیری الگل ایران جی های و هاتنو چونا آجالی تعني حتی حد کی سربسته یعنی
ما بروج دي نوع كنا خوشيه هبو مالشلا دزي سحكري حتى من دي شون اللي خوش ايراني هاتي اجبر هندجي يعني اف بابت يعني كنترول كرناس نورا جلا كبزحمته و يعني نا كنترول كرن جياب ما ترسيني دكتور يعني ما هوصا يعني براستيجي وصا يعني بوليس جمركي شنو جنابته بيجي الايراني هات بالشيلات زي دركتي امان كرينو فروت راست يعني نبنا يعني انه كان عندك حيوان احتمالات الدوك يدو بينيش افغانستان هاتي جبر هندجي بوره هر گراند که ویت سر پلیس گمرکی اگر بیرات بهت يعني هندي بیرامتت پلیس گمرکی ویرا که وی بگیره و ها بگیره و ها بی يعني اف عملياته يو بردوام ام نشوينا صافي نسبة ما يعني الولات که پیشکفتی بیتن يعني امجي ایک شوانا اگر خو حساب کن يعني بدست بکن پهنگ پویجنه ما سیستم که هل سراسری جهان بکارتین بجنه سیستم پیناسا کرنا حیوانی یا تعریف کرنا حیوانی او سیستم هنه گریدای که هر حیوانی تومارا خو هبیتن حکمت سر اساس هبونه و توماری پشتوانی الاجال دارید کردن دمات تو ناف سیستمی دابی ناف داتابیسی دابی تا رقمت خوی درست هبن تا او سر دریال گل پزشکا درست هبید واکسین و درمان کردن و برهمه تهمی هات بیتا تومار کردن تو پارچه کی سیستم خودان کردنه تو پارچه کی شوی او پشتوانی حکمت داتا اگر نه آجال تبي قوي قاتشوغا اگر بهتا گرتنه ده تو هي غرامه كرنه ودي حيوانات شيء مصادره كرنه انا كتركي ولا تركيا طنشتومايا يعني وايرانجي افون سيستم اوف كورتين يعني همجي مجبورين حتى حيوان خوب بارزين آجال داره خوب بارزين تبيو كو سيستم كي وانا ريكا كي بخو ببينين بزانين كي چه حيوان هيا وش كانجي ورالدف و چه بسريت هيتن دمائي كي بيانيت هيتن ام بزانين اوه بيانه ما اجراءات جدال قال هبن زور باش بس دكتور حتى في قافي امنش يعني اجال الناف مال حيوان الناف مال تومار كاين وجمار السربن فيسين ام دي تشاوشين في بازي هو صايد مازن تيتنيان افا قول كين كو جنابته صبر رجاك مازن بحث كتن ام دي تشاوشين وا تومار كاين بوچي ما خطوه اولي نبو هكرما چنا كربا ما بشيكت ناف مالا رقم كربان يعني اسبارنا كم تشتك هندي بيت يبزحم زحمت بيت بس نكو بروسيا وكوتو همي بزنایان همی ام بیجین آجاله دی جمارکی مدرس از گلتما يعني من مش تبيني سر چونكي از باوري ما بيت گلك شمالا ويگا في بشيكا هاي كسن زانيت كا بشيكاوي چش ليه چ نخوشي ليه چواد گريتن چت خوتن كيت شدتي اب خو بو آجال ناف ماله بله گلك بصانه ترى تو يعني تو ماري بو چون دي مال مالچ ما تجداني ما چ ديگري يعني اول دمك ما جورا باورنامه که یعنی جورا پاسپورت که با آجالی چکیری هر کسی تیت هدف مال رهبری هر چند میده بنگه هاجی و مده خواست کلیش کلینیک وترنری جیه تایبت اگر هر کسی که حس کرد تو امویشتی پاسپورت آنجوی پرتو که دینوی نو نشان و مواصفات توی آجالی سر و کریالی سر تی نکرنی گل هم دیدا جماره تین یعنی نکه جماره تین بارکودن و کی درزی که کوبچی کرد به پیستیدن و بارکود پیشین گت خینیتن رقمی ویچیه اما پتر آجال نافمالی تو دشی و سر دریال چند این کنترل سر و خالی بکن دکتور نه نشین درستای ام نشین درستای کنترل سر کن چیکو وقت شکه گریده خلکی قصد و پینگا و کریه جناب نکای برفرد بیت یعنی او داخازی یا خلکی سر چوفدری آجالی و چوف یعنی بزاننده چیپ سری هتن آن چوب کین پاش روجه و تو مارا واه بیتن یعنی زیاده بیت هدی برف زیاده بونه هشت تا نگشتنی و راده بس تو برا عمل گندکی الوی گندی اکی سایک اون دویتین و اوصا يتهني يعني او اجالي هني هم كوتش بيتن ي برالوي براستي برالوي يعني راسته تو دغوزي كيد بيجي منه بس مو تشوف ديري بونو كي نوع تشوف ديري بونينه بوما هذا بزحمه چونكو او يما ترسيه و او تشد بيتن نخوشي فغويست بو حيواني يونجي فغويزيتن بو مروفي ام يعني براستي اوا ايكشوان بيجين كيموسيايا وزارت چندنه ناف پلان خدا یا واکسین کردن آجالی و پاراستناس خلم آجالی پیتا که گله که جوهری ندایه وان حیوانات اوید تکلیان خلکی الگنداد کن و ناف حیوان ما زور باش ام دیوی پیوندی جوارین دکتور الو ایوار باش الو الو سلام علیکم سرچاوید من سسری من زور سپاس فرمو برا دكتور هذه من أنا برزقتهم بكين يا بالي إلى جلسة نحن بالي شندا قضاء شورا سرسري من سرچاوید من بسوا دوباره دكتور سما بسیار بالله دكتور برزقه فرمو
او اغلاني كوشي زرتك دبن زرك دقرن ايا كيه بكري غوشتكي او زاد بكري دنيا في غوشتكي هرنا بكري دبي فرد بكري زاركي وقت اللي روا باو دلنو اغلاني كوشي زرتك دبن دبي غوشتكي ام فرد بكري ايا اجل فارسلي كي غوشتكي فرنا بكري بس جورك بكون مجان بشوية بزن ده حالا مثلا چیزا به هاوران سندره همه سلاورجانه بو اوی برای زیباره زور سپاس کاک نیاز سرچاوید من سلاو و رزید ماشی بله دکتور جنابی تا گوهلی هبو جره صلاف ورز بو کاک نیازی بله خود یعنی شخماویه باسی گوشتی کتن که او گوشتی هنه بخونیام پا بش اصلا که جوابتن آدم نه دبشتین که جوابتن بس او نخوشی از زرکی ایکی شوان نخوشی گلک بصانهیت چرا سریعی بکی بری کو توشی بیت ما برنامه که هی افزر که جوره که ویروسیه تتا وگوستن بو آجالی نتیجه حشرات و کرنیه و طبویا که سر آجالی جین دما تو چاره سرد کی تو نهیلی او کرنیت هل سر بنجا چه پرای که راشاندنه چه پرای شیشتنه چه پرای جاب کارینات در زیدانه و بردوامی یعنی دیفچوناوی حالتی تو جوان کرنیه و جوان حشراتی تا خلاص بی دما تو جه خلاص بی تو شوی نخوشی خلاص بی و اوه گلک بصانه اگر چه نبی تو بهاره و تو پاویزه آجال خو یانجی او در زیکام بجنه آیورمکتینی بودانیت بن پیستی یانجی حیوان خوبش و یانجی براشینی یعنی دجوی نخوشی قرطال بی مين تلويري اگر هاتو يعني حالتك بوتا چه بود حيوان تتا سرجي كني الجندي ان دفق صابك ان العردكي هاتا سرجي كني هر يعني ابا وكي بنمايه كان بيجين هر نشانك سر گوشتي نه سرشتي بيتن جهم اطرسيه جبر هندجي او گوشتي ان بيجين يزرا رنگوی نه سرشتیه اس نظام درسته هی که او نتیجه نخوشیه که یا جی نتیجه جهراوی که بونه که جبر هندجی ام نو بجین خلقه بخونده پیمرن بس نه یا باشه او گوشت ها بیت خورن خول دیر کی باشتره زور باشه دکتور بری نوکه گازنده گلک سر زاخو هبوک و زاخو سربرگه لینینه و ام بیشین گوشتکی به سر و بر بو خلکی چی تو حتا دیما یعنی ویدیوی که جدا هنگی دی بو کا چابو راپورت سر هاد نچکرم کانال ماجینگی بشکداری و راپورت بو لی از باوری ما او چند هیوه که پروژه کفتیه کاری هوا و کوره بری چند ریدان وی پروژه و هیا بن چاف دیریا هوا داف کرده تایبته و کیشک بید باشتره هین پریوه بن یان کرده تایبت پریوه بد بله طبعا اكيد زاخو ايك شوجها بو ايك قالك اجال تتا سرجي كرا نكجي وجهه كي وصاي باش و ساخلان بو سرجي كنا اجال تدانا بو يعني بخوش حالي و نزيكي صالوني و تدابورين او جهمي هاتا هرفتنه و بناتك قالك نيوي مدرن و دبيتن لهندك قناغت خدا حتى كش اوا هفچر خما بالخان كيجي يعني هشتا باش تربيتن او طبعا كومبانيا كيانجي كارتي تويبات برايفات باتن بغوري وكي مصاطحه كي قالك واش ميجي سيرفي بوباتي شولت يعني ما تشتي سركي كنت ام شولت كاين ام بشتراستيك او آجالی تسرجی کردن یه ساخلمه و او گوشت جدر کبیتن گوشت که بکرتید بخارنه بس افتشته هنی نکو پزیشکت مبتنید کن ما پزیشکت یعنی حکمته یه سر پرشتت هی و ما پزیشکت کمپانی بخویتن پزیشکت تایباتن یعنی گردای کمپانی نه افکاری هب کاری که هماهنگی امت کن شولی اوت کن و ام دیفچونه متابعه سر شو لوانات كاينه زور باش كاك عبد الله بسيار كتن الاخري حتى في جهه كي وصاريكو بيكنينا يعني وكيد هو كي دلبي ام بيجين الويري تيتا سرجي كرن و تيتا ناف خلكي دا وخلك كتخوت بروجيك هي وكو يزاخو كل اخري جي بيتا جيب جيكرا من اجهلينا كل اوكي تشتكي وصا هابيت يعني بس طبيعي بادل كيري هتا انا اجبلي بروجي يعني تنابيني كودي همان شي زاخو هتا سرجي كرن يعني جاي كي وصيان همان شي دلبي دي هتا سرجي كرن هم دلبي بله. لا ظن شويه بيجن اكريجي دي وكي دلبي جهته صاحبا يعني انا اوكي تشكي بوشتر لها يعني بروستي يعني التزام خلكي اوكي الميدان كو حيواني الويري سرجي كرن الميدان كنا تشي بيتن او تشي لك باشه ناف گوشتارگه ها بده يعني مجزره بده سرجي كرن تيتا كرن بس او مجزره هنه يعني او گوشتارگه هنه گلکو كبنه
وتصميم واجي نبو حيوان انك نبو او كثافه خلق انك الاكل ده تيرانا كاتن بس راستي يعني ابيك وان مشاكل ما تقشترجه هذا قشترجه اوكري نسر بلديه فيا نسر زراعتي فيا نسر قوي مقاميه فيا عردك مالا شيخي يترخان كري يعني بو فيكار يعني وك كارکی خوب بخشش میشه عرض داره خوازیه عرضیش تو ملکی وانه يعني نبويا ملکی کسی کش بر هندشی الآخری يعني اف بابت سربرخان هندکی آلوزه بردرشین که باشتره باجروانی او سربرگه یا گشتارگه یا دایب کره بو کرت تایبت و بس سال بون هندکو پروت برو و وار روزا ده هبستوینی بیتابد هندکی دیگرن شیلا دزجی همان بابته يعني باجروانی دایب کرت تایبت تناس ان شاء الله همي وكي دهو كيف زاخو لبين ام دهينا سروي بابت يكو بري ناو بريما بسيار الجنابه تكري او جي بابت هندي بو كو جهه كي تایبت هاد بو دست نشان کرن گوتی دهه دست نشان کرن و ریکو پیکرن بو آجال برالا چلوي پروژه هات طبعا تا برينكو كيفن جركو ديفاكو لا هزرامه كاتشاو راستي ما قالك هاولدا وكر بري وقت جهشتنا معكو ام بروجيك يعني شارستاني باجرواني دو كده دانين وبويري كي امش اجالت خويت برالا نوف باجري دا هيدي قنا بقنا جي خلاص بي يانجي بجينا قناغه كي وكينو كي خلكش در وگل جو باجري پیش كفتي ده چيه اجال نوف باجري دا هاي بيد يكاسا كي نبيت بس بي خدا ني نبدرستوهي ويساخلمشي يعني مجد فيهم جهنا بيقناغه بس اجال كي وصا ني ضرر من بيدن يعني كو ضرر خلكه تمام بالضبط وصايا ما اف بروجا وقت ما دست بكي ملقال باجروانيا دو كي باسكر و اوانا جي براستي يعني جالك هات نبيش و مجهك دست نشان كير و كريارت طاپو کرناجی یعنی ترخان کرناویش قبلی وزارت آمد و چه بو مجی کسی دست نشان کر بو سرپرستی و ویکاری و هماهنگی بکردن و سال 2010 وره حتی نکه ما حال داب هنگل گل جنوب پاریزگریشی کو بودجه بو پیتا ترخان کرنه دست بکن اف کریارت چه بیت اما اف گهارنت اداریجی چه مراستی و اف قیرانه هنی اوا نبونا پاریجی کارتکین لیکر اف پروژه راستا اینو که یعنی پروژه گشتیوی قناقه تصامیم خلاص بوین یعنی همش خلاص بوین تصامیم توی هم خلاص بوین 6 سال شنی همش تصمیم خلاص بوین اما به اینگاه که باشه تظنی بو چی متفائل جناب از قالك متفائل يعني تو بشي الفارزجها كي العراق المجتمع كي وكي ماشني كبو خالكي ديال كي بيجي لازم مجهه كي بحيوان برالا كو مهزور اي كي ماسيه ديتين تو بجي يعني 6 سالات تصميم داني تو عردي فرز كي تو داس بكي خالكي قناعه بين ما بينغو كي باشه هوبتي يعني اس ايجابي ما في باباتي دا معنوي ده هر دي ما هي بو اجتهادي زور باش ما ترسيه واتشي يعني باك هين تشل في ام بيجين اجال برالات كان افش سالا ما هزرت ادا كريكو ام جهه كي بودش شانكين وطبيعي او تزيدبون دا يعني او اجالات زيدبون دا ناوا گندو جهاد جين هين تشليت كان دكتور وقتكي تقوتن كو هندك تينش ناف برن يعني هندك كس هنكو بشافت شن حتى هندكش ريفا بريانا كو تشن او تكوجن يعني بيجين كاتشليت كان تايبت صيا بله طبعا اول ديف يصيد عراقي كل سرمجي بريفاتشن يصيد نهلانا صيد برالات بجني كيلاب صيد نهلانا وانا يعني وبعد تيمت هاين كو كارگیریت ناوچا ناحی بتان قضا بیتوان تیما تشکیل کن پلیس تدا با جروانی تدا او جهه گازنده سر هبیتن که بزنن حالتی که واسه جی گلک مطرسیات سر هی چن الوجهی که چه نوع سال وره هی اوناش نافت بنه و افکریاره و بردامه یعنی نکاجی هرای زور باش دکتور دائما برف دیماهی که بچو هکر جناب تپی و کدیماهی که بیت شی کرم کی اجلك سپاس طبعا افرینش تنتها جلد باشن اس بخو استفاده جد که مروف دانستاندن سروان پیزاین بکتن سپاس بوده که تو ویتشتهانی برچاف ورگیری و او کسی گهداریت کن بور يعني بيرو بوچونه توانو تيجهش نواجي طبعا نسبت مجالك ويجرينجا ما حلقك هاي انه بين حكمته وانه بين حوالاتيه قال جرا باشي كدنا بينتي كدنا جين از بارك ميديا وكاسيت وكي جنابته يعني تشين ببنا ريكك وام بتنسي كوي كدوبين بشين بدرسته هم شیانت خو بوی خلکی دیار کن بشین خدمتام کن باشترین شیوه زور سپاس دکتور اوه ارگه رونشتن گلتا جه سرفرازیه زور سپاس مالی بینرین هجا خوشتوی چندم گشت ندیم های که خلق ابرو یا برنامه های ایوارا بادینن هیوید که ممشه ما پیچه خدمت های این برایس کرد حتی مهینو خلق کادیش فی برنامه جیت چاف دیری خدای مازن دابن مالا و آوا